Sizge selam. İşe gitip internetdagi yaramagan, musulmanlarga yaramagan resimlerini bitirirge. Onun için Firefox yoki Chrome browserında Adblock Plus degan üsteme koyurga kerak. Hem doполнение üstemeler degan var. No. Buna bakıp izlerge bular. Flashlarının kütlesi bular. Tamam. Buna yaramagan resimler var. Koyup mene правый кнопка bastım. Resim üstüne. Остава Adblock Plus заблокирует изображение дегенне бере bastım. Hem tulu adresi söyle bakalım ha. Evet, filtre. Ne oldu? Görülen sırası tulu adresi söylenip koyup durmayın. Ben bunu söylüyorum. Abi hilep bula. Tam bu Adblock Plus'ın sınırı gereğin bula. Временно kadar. Отключить везде дейсің деген. Обновить страницу. Рекомендовать басасың. Яңа келіп шығар. Галочканы басасың. Яңадан басасың. Яңадан şey başlıyor. Hem resimler yoğala. Tağan resimlerini bütürünün tağın bir usulü. Eğer degen siz resmini yaparak knopkadan, un knopkadan basıp kanalını bitir almasanız, Открыть список элементов degan жерге kirib, bu bitdagi bütün resimlerin spesini ko'rgan bo'ladi. Mana. Buna bosib, zablokировать элемент deyseniz bo'ladi. Настройки фильтров. Mana bunda уже reklamalar bloklangan. Men reklamalarni ochib qo'yaman. Reklamalarni o'zini mana bo'lsa o'zini filtrlar. Evet, mana. O'zining bir filtri bor. Vk.com. HTTPS deb mana bunda boshqa HTTPS deb boshqasini bersa bo'ladi ekan buni. Mana resimlar kelib chiqdi. Потому что уже на HTTPS. Bunların ikisinden bloklar için bunda iki sözlük koymak gerek. Ama birisini уже bitirip fotoğraflar bunu. Sürekli filtre. Yalnızın bitirip atmak gerek. Burada Sürekli. Sizin soruşan. Ve bloklanman. Nasıl kadar bloklanman. Hazır mesela
İslam degan türkümni ko'rinadi. Ularda dagam kelip çağaylardan birisinde. Evet. Vp vkm. Yani yetiştiremeyiz. O uşu bütün resmine bitip de gitti mi? Ha просто verseydi TTP'den başka. Bundan başka şey bilgisayar var mı ne? Vay canına. Burada bütün resimleri aldı. Звездочка koydum ben. Gördünüz mü? Bu звездочка аңлата үзгәрә торган урыннарны. Var. Менә bu төрле кешенекендә менә бу номерлар төрлечә. Менә бу номер, менә бу бөтенесенә бар үзгәрә. Менә бу КС дигәне кала, ВКМ дигәне кала, В дигәне юк. Г, В булган да беренче хәреф. Ләкин миңа берсе дә кирәк түгел, ВКонтактега бөтенесенә бетә. Шуңа күрә менә бу ВКМ һәм менә буларның орнына бөтенесенә звездочка куйдым. Бунда да звездочка куйдым. Йолдызчык. Күрешеп изелгән. Рәхәтләнеп, рәхәтләнеп ВКонтактедагы текстларны укып утырырга була. Хәзер тагын менә монда X News, менә бу pref дигәне бетерергә дә мөмкин кирәк. Эчкә кереп карасаң, статьяның ул бетә. Тыштан караганда кечкенә версиясында менә анда pref дигән язу бар. Миңа, ләкин мин аның урынына куйсам да бу конкретно шушы бер рәсемне генә бетерергә була. Ләкин матбугат рудагы менә бу алдындагы рәсемнәре ның адреслары җыйсы менә шушындый номерлар белән генә аерыла. Һәм менә pref дигән сүз белән. Ләкин алар берсе дә кирәк түгел. Чөнки алар битәгә өчен генә. Алар менә мәсәлән Чиби турында язган, Чиби рәсемен куйган. Интернеттан таба да рәсемен Чиби рәсемен. Алар берсе дә мәгънәгә, мәгънә өчен кирәк түгел. Мәхәр һәм үткәч бөтен рәсемнәр дә югала. Мәхәр бу сайтларны кандай беткән. X News kullanış. Bu bakın. Ne oldu? Hadi bu sayfa çekelim. Ben de kaybe resimlerini ben de bu resimlerin başka versiyaları da açırayım. Kaybe rogatda менә шушы V443 димәгән бу, V111 дигән була мәсәлән. Ал шушы рәсемнең кечкенәйтелгән версиясе була. Шуларның җиңүсен бетерү өчен йолдыз чак куям. Менә монда бәлки бер рәсем булгандыр, ләкин ул мин аны блоклаганмын. Менә ул булган күрдегезме? Мин йолдыз чак куйганым өчен менә номерлары башкача аның. V640 менә. Ул блокланган. Общий.
Ondan soň gaýby resimlerini joýlagyna bloklap bolmaýar. Näme bu? Spacer GIF diýen resim. Lakin ondan bu resmiň adresi berilmägen. Ýöne adresi onun stilinde berilgen. Mine stil. Bunlaryny bloklar üçin tagyn bir doполнение gerek. Adblock Adblock element hidden helper ile adblock diýen. Ustanavit. Hamına bloklap. Baydyr. Bunda kirip tugul. Bunda basasy dagyn script element na страница diýsiz. Hamına stil bilen background image bilen resmiň adresi berilgen. Bunda galaşyk goýasyzlar. Bu galaşyk kirek bolýar. Daway kirek. Ne ýogaldy? Flaşkalarny bloklar üçin flaşkalaryň üstünde ne işiga? Mine blokirovать diýen goýşyga. S.X. Tagyn mine bunda şeýle jeýrak bolsun üçin bunda kirip atключить везде керек bolsa tagyn bir doполнение bar. Hem meter bloklaganda mine bu ostaga berse sırada çyksaňlar. Soýlangan tursaňlar. Doполнение. Adblock customization diýen bu. Ustanavit. Настройки киресizler. Отключить AdBlock плюс. Выбор по умолчанию. Собственный шаблон. Собственный шаблон дип аталган. Сразу собственный шаблон коюлды. И анда басып сразу AdBlock плюсны сүндүрүп була. Söndürüp була. Мына бу түшүнө бассам настройкалар ачыла. 12 минуттан артык кеткен. Сау болуңуз. Небеткене болдуму?